Tangsalni Bidansabha Adhiveshan Engai Tongmani Zorawa Hupar Mantri Ratonlal Nath Cabinet Bodoni Osama Jitendra Chaudhary Nutiye Dal Bidal Koklam Shamani Party Mungo Kraksalo Adhiveshan ni Wakout Khlaikha ni CPIM ni Osama Rok Laithane Tangsalo Assembly wa Adhiveshan Engai Tongmani Zorawa Hupar Mantri Ratonlal Nath Cabinet Bodoni Osama Jitendra Chaudhary ni Koknotye Adhiveshan ni Wakout Ongmani CPIM ni Osama Rok Aparte Mune Rwgwi Kraksalo CPIM ni MLA Shamol Chakraborty Koklam Shamani Fiaba Speaker no Abunati Koklam Shamani Yagolo Koshinani Nailia Abani Bagano Kraksal Fongo CPIM ni Adongrok Well Ongkhare Khadumani Funuk Khlaikha Kisasa Zorawo Wakout bu Khlaikha Raja Khorang ni simi omitni kokthum Chini Khorang